yokeleke rigging yakhona ozabe kugebhela abantu kamanzi izibholane njena likhangele lapha ethengwa ngubaba uNkomo. Thengela ke abahlali bale ndawo ukuthi abantu bakulumango bangahlupheki endabeni zokugebha ke amanzi. Ukhona ukuthi uzasizana labo ngendleko encane agebhe njalo ke limota izagebha ke loba ngaphi kwelizwe, kodwa ke ikakhulu ebantwaneni basePlumtree, eMangwe, eBulilema kanye laseCholocho. Yikho ke lapha ke khonapha ke namhlanje kubuyele ke inkokheli zikahulumende lazo esizobona ngendaba yangikhona ukuthi imota le yiyo ke imota entsha ezagebhela ke abantu amanzi lapha kaso moto endala lezi zijwayelekileyo, imota entsha ekhanya ke izancedisa ke abantu njena le ikhangele imota yangikhona sikuma zonke into zikhanya zisebenza zonke zikhanya zisebenza zintsha. Ifikile ke bazoyijabula ukuthi sikhona izosiza ke uzulu kokulinda so bana ke sebeyagijima kwamanzi. Indawo yomle indaba yeMatheleland South le indaba engela zulu engela manzi amaningi, ngakho ke abantu kumele bagebhe ke imigodi yamanzi lezisiza. Siyabonga ke kubaba uNkomo njena libona yasukuma imota yangikhona anso yasukuma abangani bakhe kweligebhe yasukuma iyele phezulu ngaphansi kutsha konke. Imoto entsha somoto endala, imoto entsha brand new zogebhela abantu lapha esomnene. Para